Devetka u Srbove, belo-crveni dres sada, vrlo više nije vlasništvo braće Škrijelj, već braće Etemović. Evo ih svi, Helena. I boks broj 10 Noa, crveni blinkers, teg je beli dres. Evo i Usara na svojoj poziciji. Čini se da su sada sva lica na pop. Uznemirio se tamo Usar Dbove, trka je puštena. Tako nekako uznemireno iskočio iz mašine, glavom visoko u vis. No Glogovac ga je uputio u trku. Nadmetanje vodi Mutaka Fis sa 53 kg, nema šta da izgubi. Mutaka Fis vodi ovo nadmetanje, izgleda tempo Konkolj smatra zadovoljavajućim. Rod Lever na drugoj poziciji, u sredini Kajman, iznutra El Nazir, s polja My Dear Friend, s njegove desne strane galopira Miss Mazi. I kao da je malo drmuo njen jakača, to je Baluši. S polja Noa, nešto bolje je otpratila početni tempo i na pik. Iznutra galopira ona, a s polja Border War. Začelje za Usara Dubovea, trku vodi Mutaka Fiz. Mutaka Fiz vodi ovo nadmetanje sa Konkoljem u sedlu, dve dužine prednosti u odnosu na Kajmana koji ima blagu prednost, dužinu glave, njuške. U odnosu na Roda Levera, ali sada Rod Lever izbija na drugu poziciju, Kajman je na trećoj, četvrta pozicija Magic Friend, My Dear Friend, kakav Magic Friend. Na petoj poziciji je El Nazir i njega već stimuliše rukama džokej Kristijan Njezi. Zatim Noa, prvi korbač opomene za El Nazirija. Noa, Miss Mazi, potom i na pik, Border War, pa Usar Dubove. Velika i sve veća je prednost Mutaka Fiza. Mutaka Fiz vodi ovo nadmetanje, krče se tamo svi u borbi za drugo mesto. S polja napada My Dear Friend, Rod Lever pokušava da odoli, ali svi su digli bičeve na 400 metara do cilja. I dalje Mutaka Fiz na čelu ove trke. My Dear Friend i Kajman u borbi za drugo mesto. Rod Lever i na pik u borbi za treće mesto. Povlači se i na pik, bori se sa El Nazirijem koji dolazi. My Dear Friend i Mutaka Fiz nije imao sada izgubi sa 53 kg. I na pik druga My Dear Friend treći El Nazir četvrta. Mazi peta, Rod Lever šesti, Border War sedma, Usar Dbove osmi, Kajman predposlednji deveti nakon pobede u Požarevcu i Noa poslednji. Handikap